Tutaambia Mungu tunangoja habari njema kutoka kwako. Kama malaika ndio atatuma, tunamngoja. Kama nabii ndio atatuma, tunamngoja. Kama mtume ndio atatuma, tunamngoja. Tunangoja habari kutoka kwa nani? Ukatali habari za wanadamu. Usitamumia ulikuwa unasikiliza wanadamu. Utamumia usisikie wanadamu. Sikia Mungu anasema nini. Maombi yako naomba wewe usikie nini Mungu anasema. Habari yako itakuja wakati gani? Ukisikia wanadamu watapeleka katika njia zingine. Tukimaliza ile tutaambia Mungu utupatie moyo wa kujishusha kusudi tuinuliwe wanadamu ambao tunaanza. Simahitaji kama vile shukrani kufika kwa siku ya leo na kungoja habari kutoka kwa Mungu na kuomba moyo wa kujishusha. Ile ndio baraka ya Noeli ya leo. Ile ndio baraka ya Noeli ya leo. Kwa usiku wa zamani ninawaletea habari. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao katika hali mbaya na wakikuwa wapate nini? Habari. Mungu mwenyewe muhali yetu hapa iko lazima ya habari. Ndio maana mara zetu zinafunguliwa kila saa, Facebook na YouTube, unaangalia na message huko, unasikiliza habari. Radio unasikiliza, televisheni unasikiliza. Unapenda kupata habari. Na habari gani unatafuta? Habari gani unatafuta? Kwa siku hizi. Usikia siku vile inakuwa pia. Ndio vile inakuwa ile ndio habari tunatafuta. Ndio maana malaika wanapasha habari kwa wanafunzi na waambia, msiogope. Leo tunawaletea habari. Mungu akupe habari na wewe. Lakini basi kapasitete